Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ya ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli